bakunzi ba Rubavu, imikino y'igikombe cy'amahoro ya kimwe cya kane kirangiza irakomeje, aho muri iki cyumweru haraba imikino yo kwishyura. Kuwa gatatu Rayon Sport izakira Police FC kuri stade ya Kigali saa 9 n'igice. Kuwa kane APR FC itachana na Bugesera FC kuri stade ya Kicukiro saa 9 n'igice. Iyi mikino yose izacaho live kuri Azam TV. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.